Pamiarsa Komisi Pemilihan Umum utawi KPU Kabupaten Karangasem ngerencanayang anggaran pemilihan kepala daerah utawi Pilkada Warse Kaletali Patlikur kantos 3,1 miliar. Anggaran inucap kerencanayang nincap 6 miliar. Saihang sareng Warse Kaletali Kalidase. Sanewantah 3,1 miliar. Ketua KPU Kabupaten Karangasem Ngurah Gede Maharjana Ngawadarang kantos mangkin paiketandani kantun ngerencanayang anggaran sane mawowoh 6 miliar. Mempaiketan ring panincapan inucap paiketandani pacangajuang majang pemerintah Kabupaten Karangasem. Maharjana mausang nincapnya nih wilangan anggaran punike sangkaning ring pilkada warsakalita lipat likur sanijaki rauh ring Kabupaten Karangasem kewentenan daftar pemilih tetap DPT Sayan Ageng. Sane sedurungnya nih langkungan 300 talian diri pemilih kauningin mawawah. Tios TPT tempat pemutan suara TPS taler kauningin mawawah. Saking siu 115 TPS ring pilkada warsa kalitali kalidase dada siu 1 sasur ring pilkada warsa kalitali patlikur sani cagirau. Melarapan nincap nyani kuentenan TPS punike mejanten logistik kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS miwas sanelianan taler pacang mawawah. Tios punike sangu KPPS ring pilkada warsa kalitali patlikur taler nincap sane ngawinang anggaran sane kabuatang Sayan Ageng. Paiketan dani ngaptiang makesami pemargi nuju pilkada warsa kalitali patlikur sani jagirau sida memargi antar tur aman nenten ngarepin piambeng. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.